Oh, was so was she that? What pumping? Yes, I'm coming. No, cray. Ain't he? Beman Comuna. If you are a custom medium, a different. Where's the size? Or be a government or in cool class now. So I have been on your farm, so to do. I was Yes, shiny. And to Beman, who shall we were in Swat, a yay. For ne adofono mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so muniaba ekeskapa ne so minimum edi ehye na ene de ensema ba beto yapono so ebusiafo eseweni ensese ye ka ede echo video bi circulate achese emaya mienu pan ye pipe pa ekoso ene atwede de ye ro ye ne ntade tete ne ntade mu ero ne brazia ne nkro ne ba de ebusiafo na achese no obia engine entiase na denti ene maye yi wo mo ekum na nhwehwemu ekọ so ye dwedwe na chese maye yi omukoko pie mu e wo salon obi afri ni ba bi ene obebe pie mu wo salon na onim se ma nsusu hia de na chese nkomode na aso ho na ebinum biebie wo mo fie nsem wo ma ware nsem wo mo boyfriend nsem relationship issues ho ene wo mo kokotese eye ensem na nkomodide mu obi akeka ne ho nsem a chese wo de eye de ne boyfriend eye ede manu etu ejanu na no na chese wo mo kasa wi ye ne maya mienu hu se sebe ma ba ko ena wo mo etare no ho a chese wo mo eye de eni ni edate na no na chese ko kenyan eye entokwa ye ni chese entokwa no emu aye de wo patakora empata na nsem we bebe to dwa no adwenche bebre ena aba ede afa ehu na abusuafo mitwa ho me ba me de baba abeso mo too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH, mo ye too much. Na me so me ye amo fire. So emamo akwaba ebiemo na ene deyi enkomo we mekwa mitimi entina so intima so sa ede afreya nkasa yem papa ya de nyina Apostle Ajiman Prempe a order the Bible Church of God 7 there were in crying Kaswa Tuba Junction etikan ho ani mbonra eye enkomo twetwe no emu Apostle memo akwaba ya me de bibia boko de awurade adom no ye pa ye de radiase na so ho ye nyame adom so me ho ye yo ye de radiase Apostle ye mi wa entokwai eh na makra de na ya na ha ye den ya na chesa ya na ma ye like mi hu hawa mi puti eyensan ma ye mi no ntokwai ne nchiremu ababeto aya abonti Apostle de na betimi aka fa yo question escapa me na si ya me shop na already advance so too much for already enyam kasi amen na omo sunji ahefo so omunti na yetitie okay ye adwuma no ma omo hwe de ko so bias already show bia amen mi fie for so already show bias yo kwe o se ma no omo ku be ma ba ko ubia pesi uwi chese omo twekora adwama mu kora ne onware obia nya so se bia mu like munni mu ho abia mako crash wo be ma no humbo we dia ensem keka na mo keka edi dia sanka etimi ni obi din kokose na eba na ze na mutimi di bibi hihye ani se on se akono boni ni be ni pemu a di obe ya no be okay so na kuratwen em se ma no bibiri mpe okay o je be ma ba ko ena ma no kun okay ma yiwe obi anso nware ana me bwa na obi anware wona mo kun ne so ja nwie no nso e me de so First Corinthians naka oh uradi aka o First Corinthians chapter 6 First Corinthians chapter 6 verse me kana obi antie okay verse 18 osi munyani adwamamo boni biara onipa ye no enini ni peduam na de obo adwama no de oye onwara nkasa ni pedua boni oje
edwamamo sa ena tie olupe mu wo se dwane edwamamo boni bie nipa be na sase su no enka oni pe bio e di obo edwamamo ne de wo ye wono akasa nipa bio abone oh enti ehu ena ne de akwa ti say fashion abaso to obia won boy obia won girl bi de ti boy bi de boy bi shi de ti girl bi oh eno na ekoso trending e obiase by this time what I didn't try is there nipa suru nyamene nyam suru ni nipa mu ne oh say we ye na ba ku pra ba ku a kaya asem na nye bibia be ma ho empra twi ya ho enti say no ye koso obiase no and the troubles bebre ene o hawo na aba oh enti ma no de omo ye no ntoko mu kunu ntoko hu so ntoko hu obi anware no obi enye ne yiri no obi a so na mu di obi epe ye nya wo hwesa ne be ma no be ware wo ye de obetimi be nti so obi tare ho de e wo se o ma ni pa ni mo ni so obi epe se ni sabeka okay obi epe se ne be ma no be ware no bi so be ma no kra no ye na dwe so be ware mu bia se be ma no bebre ma no mu shutu wo mu za wo kon bed o ja wo si wo se ma Nigeria se ma ho pa o mu do so nti we are lucky a na unya ware no nyame yo adoma na onya so nti se no sa na ekoso wo Ghana ba bia nti na de yi se be ma na oba be sheda ko abusuam no ko wa ne de ene bi ni ho ko sire pa se no nada da bi na Bible kan o se munyan edwamamo nti se free fornication boni bia be enka oni pedua e de obodwoma de oye nipa ono ankasa ni pedua boni so nti ya dia ma na de na mu ye no e de troubles bebre ho okay na apostle yen hwa de se wakwakọto oni obi atwetwe nkomo no wo hu se be ma woni ne date anasa woni no e wo hono ma mo steady mo hu mo in relationship mu sa eye oba no so sa be ma na no oni no e wo hono no oba no na wose woni ne enko ana be ma na okokope eye sa oba no no mu na wose woni ne enko bi se mi mu on sikaba mi da se on se be ma ndi o mu ntimi ne enko o ntimi ne enko ba se din ya se wo sembi se bia ye be ma no na wose musa na ye oba no na wose woni ne mfisu musa o se ema ewo suba bi wo ho okay eye tese aze kwatwen omu nyina ko hia baabi saloon ena omu okoyeti ena nkomodidi ena ekoba se nkomodidi mu no ekowie se sa ba no Grace echesi no onu ne to no sa ena sa be man so ani sa Grace chesi omu chesi wo mu jo mo wo hu se be ma ba ko na ena omu ye den omu nyina edeti no eti be ye ni bire eni ti na eye ahi na se ba ko ebe so owini ba ko eti no akasakasa bai na wo se ntokwa ba to ko na chi no ena omo obia ni be ma no ebe ko akokasa so ho se eye no kresa so di ebia obema oba no bia oba no dika no ono ne be ma no akokko a ana so ono ne nko a eno de ewo no no afa no no be ma no akokasa so enti no ni nyina ni se ade no nya kwampa no nyina nam so o enti edwamo de enye emprankan no enya so de akoye komo ene o ye boy na oni girl ya yesi woni mie ena o ye girl so na ni boy ya yesi woni mie so jase apostle yen share say ya identities wo kwakoye be me de yimbu south street den ya na emema mo munya na say mu filie nu ntino obi wo ho no ma wo yire crampo na wo girlfriend pan so asafa fofra kan ho because be me senka of osteki to baako baako na ko ye na je so woni ne etina kasa nto pa we nya de se ye kwakotie den ya anka one no nkwa na ye den wo nu obi ankonkoko nti den ya na mema ya na mo hwehwe nti mutimi date man nu miensa de boso den ya me pese sikafa ende
who busa who di bim who di bim memory be just a memory be open mouth sen kraman and then kraman kra am so makoli ka kraman akoli bo ma jadi amani pa and then the akono bon ni na ya akono bon ami kwa Colossians 3 okay 5 to 6 until munkum mo akwa a ewo asase so okay egamamo efidie yo akono insha so akono boni eni birebere ya eye abosomsom we mu na edi yankopon agufuo ba so when akono boni akono insha so akono be me do no be bia na ne kondo onya no ne beda remember be play life and cross say nyame amboawo na nyame honhom ntew mu a saa na be because a man is different we ya obefa ama obedi achire hu akua bedi achire tintin koko tia kese bi owoto bi onito obo bema bia ono onsemo no obi aba wo pe ene ya fe na akono bone okay nti ene akono nhyɛ so wo se se obi a eye wo de bo eye edwaman no atu mu no hye wo se wo ye busumsum yi so busumsum se wa kwakotena dabi wo de ti asem ni yo enti munkum akwa a e wasase so akwa se hyew ho so bema bia obawo hyew ho so na edwamamo fidie yo akono nhyɛ so akono bone eni birebere a eye abosomsom sa nyama wonu nyina no yankopon classify say abosomsom so jamambo we ni de edi yankopon bufu ba eti sa nyama nyima no nyame bufu okay eti o se ni pa hwe ni yi wasase so so ne adani game e wo biase enno bia afia wo bia di bi sa na tie ema ti bodi ka ka se ena woni mpna yesi wo jibi woni mie uye kurasi ni uye kolo titifuo no bi ndi na wo boyfriend wo girlfriend ya eni woni ate woni abie wona aye popular wona tese wo sombo pa but adi nyangopo obufuo so na eba okay so enti oni pa bia ade ba ko se wo wiase mu se me can having sexual relations with someone to whom you are not married is a crime. Okay. It's a crime against God. For what? For which there is a severe punishment by law. It's a serious law breaking. And I'm going to say, we are saying, man, and I obi o ye kura no otwumpra o kura no wompra so enti ena no aye ti se desa do mo de ye mu no hwe ye mu ne se ya de boni ye fa ne se ya tade bi enso bi aye no sa Jeremiah 3 verse 9 ami ga se minchero nsan ma to so Jeremiah 3:9 wasi de tie niu asemo Jeremiah 3:9 na edwamomo a wo mu no hwe nti ogu asase no fi no one ebo ne dua eto awade obi timi fa oba oke obi timi fa oba owie obi timi fa oba wi mfikyire baabia one je gina ho sunu sabo se one de akabu no agoso wo mo wi wo se edwamomo a ye mu no hwe nti egu asase no fi we are asase to Ghana asase asai na ade kan oh who say sa implanting my boyfriend girlfriend me date and then nipa ye mu say e boni o no cre nipa bunu ba ko kura say e boni but ade no so e ye boni ba eni na me say e no kura na egu asase no fi ade nya me che ba ko no sa na tete no amre so ye yo okay akuya eni da asam kito bi na ye kan sa no asem no o ba ba udi bi sa me no e ade ye serious pa eno na se nyankopɔ bufuo tetimem mo nyankopɔ ka se ba num se me bo nipa na ye me yawo makomam go so bia fa wo ba bia ne de da ba ha se de o pe Genesis chapter 6 oge ka ba tini nyina asase wo fi ti nyame ebu fu nipa no de nsuo
or told sure that be 40 days and 40 nights, and the year depending on. So the same thing as you, some got the check. Hey, Samu. And then, oh, remember about putting a ma be a 9 years son, and would they too long. Maybe you'll be a brand TV bar, TV soon, something in the middle figures are do, said TP, was same ma or no matter. Or no matter, 200, no cray. I have you. Bema back. Or baby, you say, oh, remember bed 150, and just wanted that. Just said, do you hear social media? No cray, no cray. No, may you roll right near the torture. And the man but in the body, no, I would know, edges, and so baby, just said, and no, to Panoa, a sika, no, what you are to, who go to no, so I got it to be. Okay, now Apostle Minchawano, not just a metiwasia, a man, ye, a moto, a year and mountain, and Mapaima, a year and Memano, so they take advantage of a year and man, it's me dating you, Numi and San Abroswana. You, we dance it. And Matthew 5:27. Okay. We can't say, say, Matthew 5:27. Was it more to say? What can I say in Sawadia? Now, maybe a Simo say, Obiara or show banana condon, no family one, Kumudada. So, go show banana condon, no family one, Kumudada. First, a Gaumo bar, none in Cocassa, none in Coda, and now I want and why a bonnet. But says the Papa used to say, we show Bano, one friend, oh, no. Oh, Colonel Condona, or Kume, let's say one another. Let's just walk with your mind. So, social media, yes. Okay. A bed in a bed show bar, I'm on a condom. Say the wear, almost dress, no. The wear, you on home. The wear, almost Santarian. Bella Huna. I couldn't be a cool run. And you who about a summer already came, and one to their cost. Nobody has sent up, Sabi, Yankuba body, see a come for air foul, who can't yashay. Now, so, as soon as sending a me bomb, my young to do it. As soon as sending a me bomb, and as soon as sending you see born Yankupo, and Yankupo see born, and Mamma so. And the Bearman show about, oh, you can say, you're sure banana condon, or that's all about Basha, Bearman, none condon, or the short banana corner, a Bearman. Oh, and I'll be sure Bama condo. The window was sitting, or Bebiano, a free Nicoma, Nicosa, ABC, Nicoto Greek. And says a grab on today. Nessa, Fria, Eddie Crow, and says a grab on today. So, and says you bar, Munam go. So I say, we shall tell you, and say, a trout go to be. You are free, I don't know who, and then told you no assassin. You know, no assassin, you knew where you go about thing. Oh, so was she that? What pumping? Yes, I'm coming. No cray. And see, Beman Comuna, a beer, a costume, and mediano, a different. What's the size? Or be about us or in Kunkras now. So I have been on your farm, so what to do? I was there, shiny, and to Beman, who shall we were in Swa, a yay. Now they are coming on already. I will. And see, Apostle say, one may own son of my main to be say, set or bar, or only Bema a champion, a Bema, only or buy a champion, a yan, I say, I was saying, yea, because any answer about what I was so steady upon no nippon, the soon and ye, and the brain being one who's a one for worry, a jatana, but don't for once now fear. It's because the so steady will be now only the panel going to relationship, no, a ye, and I say, you, so, relationship. Yeah, the old as well was I say, I tell no barn, a trunk of whole country. And yes, a whole country like most steady moon, or Bramona, and then is out. So, would you also date you, baby? And now, baby, or date you, Bearman. And just dating article. And no Macoso. And no Macoso. See, I know the end. And then, let's say, what in bed was to baby, more dating.
ɛne ɛnyɛ bɔne so wɔ ho nanso ɔno ne date nyinaa no ɔkɔ fie kɔsini nneɛma ma no ɔno aduane kakra ɔkɔdi ne nkyɛn bɛyɛ 3 days 1 week no ɔhyɛ bɛrima no hɔ wosi nneɛma no aduane ada hɔ nyinaa nka ɛntwa yi ana ɛndabi sɛ sɛ wo ne date wɔ awurade mu a ɛsɛ sɛ wɔ bɛrima no koraa no ɔbaa no bɛ wo fie ɛsɛ sɛ ɔbɛ wo fie ɛsɛ sɛ dabi ɛnyɛ mmara ɛsɛ sɛ woyɛ saa so nti woyɛ wɔka wɔ 1 Corinthians 7 1 and 2 no ɔsɛ na deɛ metwerɛɛ no ho deɛ ɛyɛ ma onipa sɛ ɔmfa no ho nka ɔbaa na adwamammɔ nti ɔbarima biara ɛnya ɔno ara ne yere na ɔbaa biara nso ɛnya ɔno ara ne kunu ɔno ara ne yere ne ne kunu yi na yɛ no ɔsɛ mɔtena na mɔsɛdi mu ansa na wahunu sɛ nipa yɛ wɔ sɛ wɔnware no dabi nyɛ saa ne mmara no ɛkyerɛ nyame mmara nkyerɛ sɛ ɛne ne nansa nti ɛsɛ wohwɛ ɔbaa no suban hwɛ na ne suban yɛ a ɔware no ɛno wɔ ɛna afei nso wohwɛ ɔbaa no suban hwɛ akɔyɛ sɛ kaa wo test engine no say engine no enti oba ni engine no be so o test e e bia na abo a se bia fault wo ho a da bi yenye nsa da bi yenye nsa ensefufu o mu sefufu pamwan ana se wo kwa ko o pese ko to bia na ma me no na be ma bi na eton a uduru wa se o no ma bi na me nka we so ntu otumi de kora no esebi e ma wo no e ka he so fine Sunday mu ye asan wa tenase was o yidi o ton o de abra mo wan ensemfo ne ye ne sa aware nipa awade de oba obi awo ne ba yire asiesie na mra fefe onyina dusia o kwa kan o kwa kan sese da bi awade nyense fufuo ene nipa kwa kan so awade nyense fufuo enti no sa wo de hwo bia woto ye chop ba ene ma ba se mbeto fufuo bi ba mi ni obi ane bi da ene m se akuya sikapa anti ofufuo mi ni bi da anti mi se otwa fufuo na to ba akoma ne esa nkwa gusu na yi namba ko bi tuso ma me nkan he afo se nye na me ka mi ne se eye mi da afi ma tombo ase atobi edi o ma me afo se nye enye ade ntina si nkan he e ka asa ka ma tu yo eduani ko ni nkan he ansa ni ato no oba obi anyinsa bo so me nkron atetena me na nyina du bese fi hye duonu eni akire wo hu wa ye fefe na se wo peso wa na wo se me de me ko test ni engine na ara wa ko da na wa diri na ye ko awoso ye de nkomo didi ni AC fa efutu ema eye emabunu na wo mo eti na wo mo hye so agu a ma ye nkomo ya asa ye de kakra wo de ni ema yi wa ni mrantie no de ko ye na mo so no enye no kre ne o mu so nyame o ma so obi ebo gba de ja no de anam obi di no ba kire se mini entibra be fa me na o be so ware a simple ko oba ni fie ko hu na gane ne na san na tete na tie san so e se ye e ko si wi ase wi na e se o computer well internet e wi ase akonanim wi ase akonanim akonanim wo bone ko so enko nanim wo tene ne konkon ani papa kwa so e ko hu ni za mi chere oh e to me sema mu no youth no mu onu sakra ya dwene oh oba bi onu a oni obi de otutu odumi kotra be ma so no etuti ne so wo tene se na ma ware wo bon wa no a wo bon tu wo afi ne no a obi ni obi edeti awu be se mienu awu ba ko obi ku awu me nsam be ma no kura sa so re dia no akope be bia tan obo ni trailer so enye ete ma no mema mabunu mu ntrase munya butre mun shamu akono so na munya basabasa na onyankopon enya kwan ehira mo because urade say akono nhye so akono boni eye gamamo eye abosomsom sa de no ompe enya sa unya osura hiniye no ndamo se me de kakra betumi de etumfo ano urade nhira mo ajema prempe apostle me number so no me de today enie 0544 2626
0544 2626 14 and 020 70 200 11 020 70 200 11 Onyankopon hyira mo masomdwie wo Yesu Kristo dim amen. Amen. Apostle Nyame insha won susu bebre. Ebusuafo enkomo twetwe no aha na yedi ABC. Subscribe to the channel na se wonye ya like videos na share ebi mu susu betia follow ye we IG page @atuma_gh_ yes the apostle wetufu bebre hu nya se yebesa kasa ebi wo ntia futu no fa bi ebo eye wukotoko mu. Ebusuafo me am di dwumede hu chia me di ede ekwesi kapa dasane yebesa na share makram.